oba akeneye umwana cyangwa akeneye umureberera urumva nta bundi abona nuko wenda benshi bagaye bapfakarira ruguru wenda twebwe turepfo ino kuri za kaburimbo oya kibara kumva ntiyabura ukumva sawa nibanyumve nihagira unyumva nundi munyamurengo wari we wese nihagira unyumva akabiganiriza umugore wanje akamubwira ngo sawa je ngo hari umugabo wanje azagenda kubyarira abana batatu namara akupa amazi n'amashanyarazi oya yega none abana afite ubushobozi iwe uwo muntu we afite ubushobozi namara je ndabirereye kuko jewe muri jewe mfite abana batazoshira nzorinda nsazana nabo nkagenda bakampamba none ico gihe cyo guhambanwa abana kandi hari ababakeneye imusozi oya please ni mureke gukata ikiganiro komara kugeta ngukije nima mfite abana aho nimepewa buru kwa neema lazima nitowe na mimi kwa buru okay urumva muri make tugarutse reka mbonereho n'iki kintu hari abantu benshi batagize amahirwe yo kubona abana yes urumva barashatse ntibabona abana bibaho ibyo bakaja kwa muganga bagasanga wenda bafite ikibazo cyuko wenda hari ikibazo cy'uburwayi intanga zabo wenda ntizikora abona abagabo urumva abona abagabo urumva ubu ngubu basigaye bavuga ngo hariho abantu barimo kuja kugurisha intanga kwa muganga urumva jewe boy ndi hano nditanze jewe sizozigurisha n'ukuri niba abantu bazatanga amaraso kugira ngo abandi babeho urumva bakayatanga for free jewe ndabyemeye bazoza bafata nimero zanje zemo na title ikiganiro boy yatanze intanga ndazitanze kandi bose babireba sizozigurisha umuntu uzo ufite ubwo bukene akamenya yuko ico kibazo gihari azompamagara inbox anyandikira avuga ngo ico kibazo wavuze twebwe turagifite umugabo guzoguhamagara urumva azovuga nimba kenezi z'abana bangahe tiza sizomutiza nzomugabira tizinta nzomugabira kandi ntakanyitura imana yo mwijuru yazimpaye izonyitura okay